DM College campus la riba bhakta tarang bam amadi bobo ani se amutang reconnect obiragadi nauria pakhang lakpasi confirm to binaba akoi PCR amadi impact ki bureau gi team dagi mangta sinbiyo unconfirmed reports miyam da thambasi am nuaitre aduga mai pa haibagi paw laibani na khoi mai pak pagi number da hapchal labani nauria pakhang lakpagi si KB sanagi si okay sagol sem KBC mai pak le haibagi report amma laibaga loina lamlai amadi thongju Imphal East ki ani si walhori aduga oinam assembly constituency ki oinasu adi Bishnupur district ki oinam assembly constituency khata ngairabani mafum masida NPP ki candidate Irengbam Nanili taruk suba round final round ni hai taruk suba round sida mahangna lising taraga chani nipan phangi aduga Lashram Radha Kishore BJP ki candidate na lising mapan ga chani pan yankhai ko humdoi phangi aduna mafum masida Nalini na vote chahum ga yankhai manga helaga hoji phogi na mangjin thari postal ballot haptri yam kanna hena banatabnina postal ballot hapa kansida amuk maning mamang haganar pa haidi Radha Kishore na amu hengalakpa yabagi othokpa lekeno da mamangda EVM tibal lorakana mai paena harau jaru mayama postal ballot hapchal matungda mai pa khidaba mayam thengna ki maramaduna oinam gi oinadi hoji phawbada 6 round habidi final round tibal loigre masida Nanini NPP na 355 vote masing helgasali postal ballot hapchal laba matungda masi magi number si maning mamang onar paga da change lakpasu yari otherwise hoji ki oinadi Nalini NPP na Litori Lamsang Assembly Constituency ki onasu hojik haki mamangda Jotindo na update tawgirami round taruk pawbudi thikre aduga tare super round lerani habagi anauba reportam lai hadi final round ama thira kini haidana adugi matungda postal ballot na sing hapchal matung sida Lamsang gi onasu NPP gi candidate Sumatina mai pakaduribra natraga BJP gi candidate Sorok haibam Rajana mai pakaduribra habasi madusu miku kharagi matungda khangmang amlagani hojiki onadi lamlai amadi thongju Imphal East kini mafam ani sida BJP na animak loin lead toribne duga lamlai gi oinadi khongman tamang bimcha certificate launu ga damta Imphal East ki DC complex te yorokre habagi pauna jingba leibna maram moraga lamlai gi si BJP na mai palabra habdu mangni loina oinam gi oinadi khogi postal ballot yaud bidam mafam masida su Nalini na Radha Kishore dagi vote masing si helaga lere aduna hairiba assembly constituency mafam sing asida hojik makata na confirm tarukna bagi khogi reporter sing habatare oinam gi oina कोई नरेश ले रहे मफम मसद इम्पैक्ट न्यूज़ के करेस्पोंडेंट नरेश जो लमला यमदी थोंजु की दमकता मफम मधुर गित चंद्र मदी कोई RC मंगाचा हायरी बतोंगा तोंगन बर रिपोर्ट संग से मफम मसद ले रही है दुगा नावरिया पाखंग लाख की दमकता DM कॉलेज के कैंपस ता इम्फाल वेस्ट की बहुत मसिंग थी रिबा DM कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की कैंपस है बतारे मफम मसदा भक्त तोरांग बम अमदी बोबो ले रहे मकोई नी दयाम तुना पाओ कनेक्ट तौजरगा मियाम दा मुक कंफर्म तौजगे अदुगा लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वने DC कॉम्प्लेक्स इम्फाल वेस्ट दा वोट मसिंग आम कना थीरी अदुब होजि भोगी वनदी पुन्ना यांखई गा तरुकता हाइबतारे याखे तरुक अना लोबसु यारे अदुबु यांखई मरी है ना लोबसु यारे कंफर्मेशन से खितंग वाट पा हाइबतारे नावरिया पाखंग लाकपगी से अदुगा यांखई मरी ना हाइबतारगदी होजि फावबदा BJP na phangdu se kungani pani aduga nauria pakhang lakpagi hapcha lagta argadi kunga mapan oiduini adu adugadi yankai taruk masing thire hana lobu yare adar Indian National Congress na manga BJP na kunga mapan NPF na manga NPP na taruk KPA na ani independent ahum JDU gi taruk punna yankai taruk hoji phawda adi mai pagle hana lobu ya ba masing si yankai taruk ki wendil ai habatare hojik BJP gi thambal sanglenda harau ba phongdok pagi celebration की program सी तुम यामकन न चथरी कोई वाइखेम चांसु मफम मसिदा योरकी बमाले मरमदुना महक पुसु तरामनो ओकपगी मयाम नहराउ फुंगदुपगी visual सी लाई ओके होजे थंबाल संगलिंग दगी डायरेक्टली इम्फाल वेस्ट की DC कॉम्प्लेक्स चलसी मफम मसिदा अनोपर रिपोर्ट कलोरना लमसांग सोरे त लओबा लमसांग सोरे जोतिन लेरे जोतिन लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अनोपर रिपोर्ट करी ले बिरवगे अपडेट तो भी लमसांग की तो ngasa की रिपोर्ट अदु लमसांग ngasa की रिपोर्ट दुंगा पिगनी हाइबदी लमसांग की 6 राउंड तब 7 राउंड हम सुले में अरोइब राउंड 7 राउंड सी 7 राउंड सी दा होजि पुत लेइबसी BJP की सिटिंग MLA ओरिबा राजेना 1400 and 14,585 vote fange adu mak khwai nak na the NPP ki mirep na 14416 fangdi
amutang ga repeat to biyo NPP ki hojik se pawgi only postal ballot 3 aduga hojik amukana hajage mamang da 6 round fawda NPP ni helam labasu 7 round aroiba round sida BJP ki akogi mirep oiriba sitting MLAs Rajan hojik phangliba vote masing asi 14,585 okay aduga maka khwai nang navda sumatina NPP ki sumatina phangliba vote masing asina 14,416 okay asi tare super round ni sumnagi chama khara khaktam heli adu postal ballot la matungda kanana mai pakani have to the communal simam pun okay hauji phogo na di chama ko humphuma pan helaga chali aduna postal ballot hapsal matung sida sumati ni helakpa yaba natraga BJP ki raje ni helakpa yaba amuk hen khiba yaba gi mai pakpa yaba gi othok san namuk leri aduna meku khari matung da amuk hana jotenda reconnect ho jara ke hauji ke na thank you so much okay lamsang assembly constituency da tare super round have the aroiba final round thik re taruk super round phawbadi NPP की कैंडिडेट सुमति ने लीड तौर में तो तरे सुबह राउंड फाइनल राउंड है दी फाइनल राउंड से तिरकु मतम ददी BJP ने लीड तौर गले रे BJP ने लिसिंग तरा अमेरिका चमंगा मरफु मंगा फंगी अदुगा NPP की सुमति ना लिसिंग तरा अमेरिका तरा तरुक फंगी हेलिबो मसिंग असि BJP की राजेन ना हेलिबसी 169 चामगा हुंफु मापन हेली अरुगा साइट उचर बे विजुअल असिना होजिक हराउक तयाम फोंदोक पगी विजुअल नि थंबाल संगलेन दगी Hujiksu du makatana harau te am pungduk pagi visual sing miam na ubiri mikub kharagi mamangda so haija khraba singje mai assembly constituency gi MLA Y Khemchan mahag yorkma tamda lai pareng huktuna harau pungduk khrabani aduga hujikna mahag tholaga mahag masamak harau te am pungduk pagi image ne miam na yengbiri basi lamsang assembly constituency da BJP na last round da lead torpagi पाव लेरे अदुगा NPP ट्रेल तौग्रे अदुबु हुजिक पोस्टल बैलेट हापसो मतुंगदा NPP ने हेगलक पसु यारी केन त मखोइनी गी मरकत खेनरिबा वोट मसिंग सि सुमन तगी चामग हुंफु मापनी राजेन सुमन तगी चामग हुंफु मापन हेलगा मांगजन थारगे चली अदुबु पोस्टल बैलेट हापसल को मतुंगदा सुमति हेगलक पसु यारी नत्रगा मखाताना राजेन अदुमक हेलगा माई पाक पसु याबगी ओतको अदुमक लेरी
All right, Imphal Mayol da hai batare. Nitya Pachuthek, Governor Rajbhavan Dagi na कोई कैशांपा जंक्शन फाउबगी मरक्ता लेरिबा नीते पचुथेक्ता लेबा बीजेपी की हेड ऑफिस थमाल संगलेंदा हराव तयाम याम कना पांगथोई मसिना मरम मोइरगा बीजेपी की गाड़ी मयाम अमा हराव फोंदोकपु लाकपो मयाम सतोक जसिना मरम मोइरगा ट्रैफिक जाम अमा तारे याम चावपा ट्रैफिक जाम अमा दि लेरे नुंदांगी मतम असिदा अरुगा थोरोइबा गाड़ी से याम मना बीजेपी की हराव तयाम फोंदोकपा तोंगा तोंगानबा केंद्र दिगी लाकपा मी मयाम माली रमदन ngasi nungdang se ma Imphal Mayol se ma dum traffic jam na कोई चुम्नगी सतोक जसन तौजबा मियोइददी अपन मखरादि मक लेरगनी अदुबु हराव तयाम फोंदोक प्रसिदा अपन बपी हाइदना येतपसु यादब टाइमिंग है बतारे अदुबु there will be traffic congestion and there is traffic congestion because of the celebration right here in the Imphal city. All right, hojik pobugi oina assembly constituency yankai taruk masi yankai manga hana su pabe yare yankai taruk ana parijino keno da koina nauria pakang lakpa kendra su hapsan bagini mokhisi BJP na mai pa na hapselini Nauria pakang labak assembly constituency yauraga yankai taruk ana paba taraga di maduda BJP na kunga mapan mai pak tune dubu nauria pakang lakpa kising haktang withhold taraga thamba matamda ujiksi yankai manga gi haido khare ne haibiyare yankai manga gi manung sida kunga nipan BJP na mai pae Indian National Congress ki ngasai mari ra manga ra kitang chamam naramadu manga confirm oire kenoda sugnu assembly constituency ki si round manga masing thibal ruk matam dadi round mari phawa bino na helama targa su BJP na helama targa su manga super round dadi Congress ki ke ranjit na henduna mangjin tha ki bana maram oiraga postal ballot hapuk matung deke di amuke hena hen gi bana maram oiraga hariba assembly constituency sugnu da confirm oire Congress na mari habadi Thobal assembly Thobal district ta Congress na mari Imphal East ta ama punna manga sit manga si BJP na Congress na kan bangam hore adu double digit yo bangam gidre NPF ki sit mari karam madagi manga yo gre NPP ki sit taruk yo gre hana ani mari ka karam mani makoi taruk yo gre adu makata na amma natrak ani karak ya bi othok puleri kuki People's Alliance ki ani mai pae independent ki ahum mai pae adu ga Janata Dal United ki taruk mai pae aduna hojik update lakpa ya mapum sing hai patarga di Thongju amade lamlai assembly constituencies in Imphal East, Imphal West da update tobu ya base lamsang amadi Nauria Pakang Lakpagi si BJP na lead tauri bani aduga lamsang dosu hujik ngaki mamang da BJP na lead taukre NPP ki candidate tagi last round table loiba phaw se da chamaga humphuma pan hen gre adubu postal ballot haibtare koi mikhal hogdringai da mayam
vote hadaba yaroidaba mayamna vote pinakiba chahi marifu gi mathak leba OBI tongan ba service ta leba mi OBI makogi postal ballot sing da tharakiba masing do hapchalaba matung sita kanana mai pak pagi habdu khangba gamduni du hojipogi onadi NPP ki sumati dagi BJP gi Rajena Sorokhabam Rajena vote chamaga humpumapan henduna lit tawraga leri maramaduna lamsang dasu ruga nauria pakhang lakpadasu BJP na loina lit tawri aduga thongju amadi lamlai dasu BJP na loina lit tawbuni na BJP ki mari lakpa yabugi oithokpa lei maramaduna hojik konipan clear lebasida mari hapchan bataragadi wafam masida kunthraga nitho yobugi wafam ni aduga oinam ge lehori oinam assembly constituency dadi hojik phawbada leiba report ke matungina nalinina haibadi ai nalinina NPP ki candidate asina BJP ki candidate ki vote masing si helaga leibana maram moiraga adumak NPP na mai pakatra habagi othokpadune du makhata na vote masing tirakpa matamda BJP na muksu hengalakpa yabagi othokpad leri therefore assembly constituency marida BJP gi hojipokoi onadi yam chauna mai pakpa yabagi othokpa leri aduga oinam assembly constituency manga sob assembly constituency asidana hojipokoi onadi NPP na lead tawri habatare okay mai pakhiba assembly constituency sing adu miyam da hapetang thamjage rundown amakak Imphal East ki oina district Imphal East district ki oina assembly constituency tara lebisi ki manungda Indian National Congress ki khunrakpam assembly constituency da Indian National Congress na mai pae haingang da BJP Khurai da BJP Khetrigau da NPP Thongju gi hojik laktri BJP na lead tawri Kairau da BJP mai pakhre Andhra da BJP mai pakhre lamlai gi hojik confirm oidri loidri Ya school da BJP mai pae adu buwangkhai da JDU na mai pae Imphal West ki assembly constituency tarahum du lebda okay masi rundown laktange marsida Andhra assembly constituency ki BJP ki mere Thonajam Sham Kumar Imphal East ki DC complex the certificate lauba lakhre certificate laurga tholokpa mali using media ke interaction tonabagi visual denu ubiri bisi okay media da wafam khara thamamdong mali tamina simam okay full screen utpi Tanajum Sham Kumar ki visual full screen congratulations my purpose BJP government si lain nama hana benda 10 schedule si bhale to boko aduna disqualify sahi ani leiba mantri tatpa MLA tatpa adegi corona su lakpa aduna yam awa bam thi thengna ki my purpose si equal si kano to ke education si focus pi gani education si leiba andu kendra leiba yam si Imphal leiba sa lai bana ya manga teina si phaya kan number 2 da koi irrigation je sima de number 3 da na koi kano si je ki Manipur da koi ki tobacco production bel tawe bako adegi alcohol ji use bel tawe adu maling le pa kya sungu yu koi Manipur da phangi ba kanau thengam de na koi individual leiba andro se mai phayeng sin sunge bi using je si hana assembly zo ne man sin so to koi house am thada gare adu masima to ga praja si ibasiro sam narak pa aduna si da koi hai ba koi si Manipur da mau sa de ki phang pa koi use fatana sungtuaga semtuaga mapale bak sing da not for sale in Manipur ha ga koi economy mo hanba duga koi mi sep to adu koi si pa Nauria pakhang lakpa assembly constituency ki BJP ki mai paklaba candidate Sagol Sem KB pai left top ta oi thangbada kwai mathak ta hoji lai pareng hukli ba mayam harau ta ma khongdoi besi Nauria pakhang lakpa assembly constituency ki Sagol Sem KB ni eta kan group khran manaraga ngasagi tanthorokpa adu moina ai gobe hamdradi bosi khraji khudong thiramba yai gobe hamna phorka bani hari Mawangda Congress lagi Congress sagla minister kanggi ko tamogi de handaki tam ji job muksu mai pak pire sidati kari respect to minister gi part che adu di kerona central leader sing na laiba khoi keno sing na party gi leader sing na moi lekko tamni khoi na madu mi se wegadamni woi dum haiba khoi ti san na khoi madu na khoi leiti sagi wakhalon expect to ni bra the place no me am ji want to become the then editor
Minister oibo oidaba hoji BJP ki set masing phanga ibu sida government semagi haibagi asa yam chauna lakna re tawa the government semba sida kari thongam lobi ga ki government semba sida as a very responsible MLA government se sembas de khoina si kana gi leader makha de affirmative we mayam le khange dana let him to continue. thank you Okay. Koi KBSNA ki visual se miam da full screen da do piu Nauria Pakhang Lapa Assembly constituency ki my palapa candidate KBSNA. Oh. Oh,
Okay. Nauria Pakang Laba Assembly Constituency ki Mai Palaba BJP ki candidate Sakol Sem KB BJP ki headquarters da haibati Thambal Sanglen da harau tayam na okpagi thoramni Makatana Hoji Paupata Assembly Constituency Yankai ga tarukta confirm were Yankai Trusing Manung da BJP na Kungamapan da Mai Pae Independent gi ahum NPP gi taruk KPA gi ani JDU gi taruk NPF की मंगा INC की मंगा नहीं अदुगा हुजेक मरी लेमहोरी मरी सिगी मनुंगदा अहुम दा BJP ने लिट तौरी मोहम्मद सिंह अदुरी लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थोंगजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अदुगा मफम अमदा NPP ने लिट तौरी मोहम्मद सी वैनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नि हारिबा मफम मरी सिगी कंफर्म रिपोर्ट सी विदिन फ्यू मिनट्स की मनुंगदा फंगबो होरगन अदु हजबोगी अंदी मरी सी पेंडिंग लेरी अदुबु अहुम दा BJP ने लिट तौरी अदुबु लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी BJP ने हेंजब तारगसु BJP ना NPP तगी सुबनतगी वोट चाम हुंफु मापन खक हेनबन मरम मोरगा पोस्टल बैलेट हपचलब मतुंगदा NPP नसु हेलप याबगी ओथोप लेरी देयरफॉर NPP सु माय पालक यारी करिगुंबा NPP ना माय पाके तारगदी BJP की माय पालक याबसी लमलाइगा थोंजु खतंग हौरे अदुगा ओइनाम ददी होजिकी ओइना अखोगी भोट मसिंग थीबा ऑलमोस्ट लोइसलाबा फावबसिदा ओइनाम की ओइना अखोगी बोट मसिंग हेलग चलीबसी इरेंगबम नलिनी है बतारी इरेंगबम नलिनी NPP ना बोट मसिंग सी हेलग चली मरमदुना मोहम्मद NPP ना लिट तौबगी ओके इम्फाल वेस्ट की बोट मसिंग थीरीबा मरुइना लमसांग नौरिया पाखंग लाकपा की है बतारे कोई तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट मंगा मरुइना थांगमैबन सगोलबन उरिपोक लंगथबाल नौरिया पाखंग लाकपा की बोट मसिंग थी की बा DM कॉलेज की कैंपस ता हजिक कोई भक्त तरंगम लेरे भक्त दा डायरेक्टली कनेक्ट तौरगा हजिक फाउबद लेरिबा स्टेटस के भक्त केंद्र मंगा मक्की लोइना थीबल लोइ माले केंद्र मंगा मक्की रन डाउन है तारे कना कना माय पाखरबगी अमुक्तंग कोई व्यूअर सिंग द थंबी केनो हुजु थमैबन केंद्र मनचना DM कॉलेज टीचर्स एजुकेशन केनो सेंटर जिदा मरुइना सिगी काउंटिंग सेंटर जिदा मरुइना ममांगदा केंद्र मंगागी काउंटिंग तौबनी सिगी मफम सिदा मरुइना थमैबन केंद्र की ओइना JDU की कैंडिडेट ओइरिबा कुमुचम जोय किसना माय पाखरे लोइनना उरिपो केंद्र की ओइना सु BJP की कैंडिडेट ओइरिबा पम रघुमनीना केंद्र असिगी ओइना माय पाखरे लोइनना लंगथबान केंद्र की ओइना सु BJP की कैंडिडेट ओइरिबा कराम सामना हाइबा केंद्र सिगी ओइना
mai pak pa candidate haibdu oikre aduga hojik walhori ba haitare official oiba report ama leitraga su nauria pakhang lakpa kendra gi oina BJP ki candidate oiriba Suraisam Kebina hojik pawa unofficial oidaba report hojik akoina phangba haitare official oiba report hojik pok tholukri adu unofficial report ki matungina BJP ki candidate is Kebina vote songaga kunga mapan phangduna mai pak e haibagi unofficial report ti leire adu hojipau official report adumakti tholaktri aduga kainogi oina sagobal kendra oina mari suba round phawda hojik akoina phangiba report si BJP ki candidate oiriba RK imona maga khwaidagi naknaba lamba oiriba Dr. JDU ki candidate Dr. Khorakpam Lokendagi board Lishemaga Satret Ndraktar 1777 vote lead out na mai pa sigi sagolbon kendagi oina hosi postal ballot amadi electronic ballot ETBS ki magi report se hoji phobi oina tholktri adubu akoina phangba report ki matuina sagolbon kendagi oina su BJP ki candidate oiba RK muna mai pak le haibagi unofficial report ti hoji phangne official report ti matang haktang changgini haiduna hoji ngai ri ras okay adubu akogi thambal gi sangle dagi BJP dagi mai paklaba sagolban amadi nauria pakhang lakpa assembly constituency gi ani si akogi taramna okpagi visual na chingba akoi ujare haba tare taramna okhibagi paw leire makoi ni tara yes aduna akogi confirm ba data di akogi Imphal West ki DC complex ta certificate log bala ke ba paso assembly constituency ki BJP ticket ki mai pak loba ke ba elas kunja kesor media ke interaction to bagi paudam taminas yeah definitely we will form the government will form the government. Yeah, so with our own in other some seats also BJP is leading. Yeah. So BJP will cross the halfway. Definitely. Yeah, this is the. Mamangi do independent na tayo do. Northeast India Development Party. By that time also I narrowly miss oibne. By that time I matang do ay lag na favor le am de ay high batay. Ato handa ki election siga mamang kena basa. Naung sudum no doubt adum tasena both madi pasani ade simati I the personally feel to ne. Mamang the sudum I missed the bus by one vote only. Me amne kangiri du. And handa ki susama ne dum pasana ya election neti high simati atai di khangjedre 19 pass hoise di I see model oina oi high sima high member thok lai na kanji. The moment I know civil case net lingering the moment I legend matter and I am explanatory so I couldn't the moment I know NIDP to open meto. I don't see case she's the government. I crossed the party I in election photo do NIDP Margata to open and I know once I know to resign to Uganda. Automatically sees the inconclusive to Oigre. I judiciary am Tazava me, but lengthy process of the judiciary system, Vasile Venina, low with Absabai Kum Nazaraga, inconclusive Oigidre, or never hopefully I can't honor the Gimnado, so bring Hawks, etc. Namingam Zakidre. Wait, Tamamang the Soko Emily Vidamico, Hanaki, Anoba, Emily Ubra, Mantri Ubra Kandrico, Anova Kari, Aquiki, Pasoki and Regular Carito Vicali. Pasoi Kendra, Sampana had a Pasok Kendra will be a smart Kendra within 2 years. This is my commitment to the people. My commitment to the people. Aduga within 2 years to go. I will say the pace of the Pasoi. Within 2 years, please mark my word. I'm a priority. Pasoi is a family, but for the better Manipur.
ana phoda upline or Manipur da leiba ko gi chati purmak se sinung sinana ba duga inga chingna leina ba amaga se sauna da na hona ba sai priority number 1 tamo last one kano gi BJP ki manifesto form mo tamo ko gi kan border gi matang digi ado apspa gi matang masig boje palli pandi habagi phone mo ko suni da bali gi ado go hujila ipo che ngaran handa anu bo mo ina UCM na ko gi Manipur gi border che ko gi chala yeng jul bo namle ado tamo hadi anu bo na bot kapi re mamang di milo bere be amu so anu hadi ado to bire ado huji government ba gi boje huji maximum BJP na kare tamo masig gi posi manung da BJP gi da manung da leina masig gi matang se tamo gi wakan kai lebi hadi No, definitely we'll try to find out solution. Solution like the Yaro. No. I am a member of BJP family. Humble worker, I'll try to convince everybody, stakeholders, BJP, convince whenever. Why not a carrying a moidino? We know scenery, which is Kaide Manipur. State of the same dogs in Karamakara with the help of the central governments of Tona Pirina, Moyabi Nekale. I will try my level best. Tamo marathon ko akhoi handaki se akhoi Minister of Excellence ko akhoi tamo ranjale ko akhoi handaki kamjong gi da akhoi jo taking da kitang border pillar da kitang akhoi sonara gi Manipur gi lamda chenaba kharle hai si akhoi mamang da su akhoi kano da Myanmar rom da akhoi kano da More rom da akhoi ada chenaba sigi akhoi issue se koi di Manipur gi oina diam sensitive issue ni ko akhoi lamang bai base asim batang da tamo gi kari state legan hebi just was second time when I entered the Garico, assembly, was everything of publicly labor, Manipur labor issues. As I terms everything no stone unturned. At the Ulam Nazi long Toga. Every solution as I give anywhere Manipur labor is pushing the hopefully, the party high commander so the leadership of Kali. State leader liberating puna tanaraga madumade adum taurakani adum yengdio kai wait and watch kala haning base akhoi gi Manipur gi territory boundary se kahelo hebne ba okay that was thank you amoge bade yai phade all right project Impal West DC complex tagi directly DM College of Teacher Education gi campus te chalasi Mohammed Bhakta Taramum lere Bhakta Taramum na Sagombal Assembly constituency gi final report ama leibagi paw ma pibire Bhakta thambiu maruina raj Sogolbun kendra gi oina hojik final haiba tare official over report ai hojik fangjare mayam dong thamjage Sogolbun kendra gi oina hojik BJP gi candidate oiriba RK Imona Hana Magi EVM the Fangba total vote 10,585 ki mathakta postal ballot plus electronically transmitted postal ballot system ETPBS 469 CNE punsel akanda apun bamana hujik fangiba total sagoman kendra goina BJP candidate oiba arkimona fangiba vote ki masing 11,054 ni aduga 54 fangaga kendra sigi oina mai papa candidate haibadu oire aduga magi khwaidagi nakpa lamba oiriba JDU gi candidate oiriba Dr. KH Lokena postal ballot plus ETBBS ki apunba vote 179 fangaga marna hana EVM da fangiba apunba vote 8,219 sigi apunba 8,398 phangduna second position tare hojik oiba sagom kendruguina official report ki matungina BJP ki candidate oiriba RK Mona apunba vote lising trama thoiga sukna yankai mari phangduna kendra asigi oina mai papa candidate amani haiba official oiba report ama hujik phangjare haiba mafam wafam asi thamjage atopa hek report leibaga pibirna baningsing jeri hojiki oina sagolban AC ki official oiba report thambiri okay oina assembly constituency ki su anoba report lae
ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा एनपीपी की कैंडिडेट इरेंगबम नलिनी ना बीजेपी की कैंडिडेट लाइश्रम राधा किशोर माइथी बपिरम लगा महाकना ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अनोबा मिहुत ओरगनी महाकना पोस्टल बैलेट यावना फंखिबा अपुनबा वोट मसिंग से लिसिंग तरागा चामरी गनी फुमदोइनी अदुगा बीजेपी की राधा किशोर ना फंखिबा वोट मसिंग असिना लिसिंग तरागा चामगा हुमद्रानी हाइबदी 10,170 मरमदुना वोट से कोई चौराना चनी का खरे हेनबा वोट से हेलगा इरेंगबम नलिनी ना माई पाखरे अदुना एनपीपी की हुजिक अपुनबा मसिंग नेशनल पीपल्स पार्टी का अपुन मसिंग से तरेत सुरे अदुगा हुजिक लेरिबा बीजेपी की ओइबा नंबर असिना कुनगमापनदा हुजिक लेरे हबा तार बीजेपी के कुनगमापन अदुगा हुजिक कॉन्स्टिट्यूंसी अहुमदा अदुगा मरुइन अनी दा हबा तारे लमलाई अमदी थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिदा लीड तौर लेरी लमसांग लीड तौबनी लमसांग लीड तौरी मसिंगसी ओनली 169 ओइबनिना पोस्टल बैलेट हपसल मतमदा हिंदो हंजिन तौरकद्रा हैबगी वाफमदी लेरी हुजिक थौनासम श्याम कुमार सु बीजेपी की थंबाल ऑफिस ता थंबाल संगलेन दा यौरखरे महाकपु तरामना ओकपगी हराव तैम फोंदोकपगी विजुअल नहीं मसिसु हाइबतंग यंगमिनस आंध्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की माई पालबा बीजेपी की कैंडिडेट थौनाउजम श्याम कुमार महाकपु तरामना ओकपगी लाइव फुटेज लाइव विजुअल ओके हराव तयाम फोंदोकपगी प्रोग्राम अदुमक चथजरी बीजेपी को ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अमुकन निंगसिंजगे ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की मिरेब इरेंगबम नलिनीना माई पाखरे अदुगा महागना वोट मसिंग से लिसिंग तरागा चामरीगा निफुम दोसे पोस्टल बैलेट यारो मतुंगदा मसी फंगे अदुगा लाइश्रम राधा किशोर बीजेपी की मेरे हानगी एमएलए महागना फंगिबा वोट मसिंग सेना 10,170
aduna irengbom nalini le heliba vote masing asi 273 chani ga humbudra humdo helaga mai pakre loina lamlai assembly constituency ki su EVM ki vote masing thi budi pumloi loire भारतीय जनता पार्टी के खोंगबान ताबम इबोम चाना लिसिंग मापन के समापन निफु फंगे तो मागे ख्वाइदगी नंग लंबा जेडीयू की क्षेत्र में बीरेन सिंह एक्स एमएलए ना लिसिंग मापन गा चात्रे निफु मापन फंगी मकोई ने खेना रिसी इबोम चाना बीरेन दगी हेलिसी चामगा मरिपुत्रा मातो हेबदी 191 नि मसीदा पोस्टल बैलेट हबसे लगता रगदी इबोम चाना मखा ताना तो मग हेनगिबा हेलगा माइ पाकेबा नत्रगा क्षेत्रीय बीरेन गे सु चांस मचामदी लेबगी ममितारी सिमिलरली लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइनसु बीजेपी की मिरेब सोरखाइबम राजेना फांगिबा हदी मांगना सुमति दगी एनपीपी की कैंडिडेट सुमति दगी 169 खतनी हेलगा लेरिसी अदना मसी पोस्टल बैलेट हबसक तारगदी एनी टाइम चेंज तरपु याबगी वहमनी अदुबो थोंगजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइनदी वोट मसिंग थीबा हदी ईवीएम थीबा पुंगलोय लोइबदा विश्वजितना याम चाउन हेनगिबना मरम ओइरगा हदी माना 14789 फांगे राउंड 7 फाइनल राउंड होबो थीबदा 14789 अदुग मा की ख्वाइदगी नंगनब लंबा सेराम नेकेना 8534 मकोइनी की मरकता ऑलमोस्ट 7000 की गैप ले रहे ऑलमोस्ट 6000 की गैप ले रहे हैं बता रहे 6200 की मार्जिन दा विश्वजितना ईवीएम खक्ता दा माइ पाले अदुना हुजि पोस्टल बैलेट हाप तारगसु अदुमक विश्वजितना माइ पालगने हबसमदी कंफर्म ओइरे अदुना हुजिक बीजेपी की टोटल टेली सी कुंथ्रा सूरे है बतारे बीजेपी ना कुंथ्रा माइ पाखरे यांखै निपान की मनुंगदा अदुगा इंडिपेंडेंट अहोम अदुगा एनपीपी की हुजिक तरेत सुखरे निपान सुरप याय नत्रगा बीजेपी की ना कुंथ्रा मातोय सुगिबे याय बतारे ngahak ngai thong ngaisen tawbugi timing duni हुजिक लेदु से मरु ओइना लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा एनपीपी अमदी बीजेपी की मरकता पोस्टल बैलेट हाप मतुंग दा कनाने हेलकतगे हाबगी ngainaba ama aduga lamlai असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दसु जेडीयू ने हेलकतोरिब्रा नत्रगा बीजेपी ना अदुमक मांगजन थागदुर हाबगी यामना तनिक तनिकपा तंजादुनी हुजिक मयामना ngainudrusi aduna constituency ani si खक्तंग हौरे यांखै निपान की दिलाए यांखै निपान की मनुंगदा बीजेपी ना कुंथ्रा माइ पाए इंडिपेंडेंट दा अहुम माइ पाखरे एनपीपी हुजिक फावदा तरेत माइ पाखरे अम्मा ओइथोकपु याबगी चांस दिलरी अदुगा बीजेपी की सु ओइथोकपु याबगी चांस लेरी कुकी पीपल्स अलायंस की अनि माइ पाखरे जेडीयू की तरुक माइ पाखरे एनपीएफ के मंगा माइ पाखरे इंडियन नेशनल कांग्रेस मंगा माइ पाखरे अदुना पुन यांखै निपान की टोटल रिजल्ट से लाए अनि खक्तंग हौर अनि खरक से थरक थरक याला लेरे लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मफम मसीदा बीजेपी की कैंडिडेट खोंगबातामम इबोम चाना मागी ख्वाइदगी के नंगनब लंबा क्षेत्र मयुम बीरेन जेडीयू की मेरे बसीदगी सुपनगी चामगा मरिफुत्रा मातोय 191 हेलगे चली ईवीएम काउंटिंग तौबदा अदुना पोस्टल बैलेट हापसलक मतमदा बीरेना अमु हेंगलक याबा नत्रगा मखा ताना इबोम चाना दुम हेलगा माइ पाखिबि याबगी बीजेपी ना माइ पाखबि याबगी ओथोको मफम सिद लेरे अदुगा लेमोरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमना अखोगी लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दसु बीजेपी की कैंडिडेट सोरोखाइबम राजेना सुमति दगी सुमनतगी 169 चामग होंफु मापन खक हेलगा चपना मरम ओइरगा एनी टाइम मसीदसु पोस्टल बैलेट हापसलक मतमदा ओथोनसिन लाखपग याबगी ममिदु तारी मरमदुना हाइरिबा अनिसी हेक लोइबगा ngasiगी मैंडेट से क्लियर मैंडेट बीजेपी ना फंगलब्रा हाइबदुमा ज्ञान पोप लाउना तारनी हाइब तारे हुजिक अनिसी बीजेपी नदी अदुमक लीड तौरी अदुना अनिसी मनुंगदा अमा फावबदी बीजेपी ना फंगप याय वदु इतारगदी हुजिक बीजेपी कुंट्रा ऑलरेडी माइ पाले रमनी अमा हेक लाखपदा ओनली वन सीट अमा हेक लाखप मतमदा बीजेपी ना क्लियर मैंडेट फंगदुनी अदुना हुजिक से कुंट्रा दने थराक थराक याला लेरिसी अमा हेक लाखपगा कुंट्रा माथो हेक लाखपगा लेंगाक सेंबे यापगी clear mandate without anyone's support kanam tagi support yaudana BJP mathan dana lengak semjabi yabagi oitokpoto leiduni BJP na ab ki bar 40 par haije betargasu ni phudi lan mangam gidre adubu kunthra baudi yore kunthra matho yorgadi haibagi wahum dani hojik tanik patanjadani only 2 constituencies lehaurisi lamlai assembly constituency BJP na lead tawri JDU na trail tawri अदुगा बीजेपी ना लीड तौरिसी बाय 191 सुपनगी चामगा मरिफुत्रा माथोइनी ईवीएम थीबा पुंगलो लोरे पोस्टल बैलेट हापसन गतो ngaरे मधु हापचल मतुंगदा बीजेपी ना अदुमक माइ पाका दोरिब्रा नत्रगा जेडीयू ना माइ पालपि चांस लेरिब्रा हाइबदुनी अदुगा अमना लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना इरेंगबम लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना सुमति हाबतारे सुमति एनपीपी के सुमति दगी सोरोखाइबम राजेना चामग होंफु मापन हेलग लेबनिना मसिदसु पोस्टल बैलेट हापचलब मतुंग सिदा एनी टाइम चेंज लाखप याबगी ओथोक लरी ओइनाम गी ओइनदी
NPP na mai pakre Radha Kishore tu hore aduna ngasi gisida BJP gi mai palak pa candidate haidi MLA mayam su tu hoba aduga Congress ke su achau chauba MPCC gi president yauna gai khagam yauna mayam ma mai pa hok da ba tare kunganipan mai pa khibani to 2017 gi taramatu suba Manipur Legislative Assembly gi mikhalda Congress ki Indian National Congress ki kunganipan karak pada tamna defect or paitho ki ba natraga suspend to ki ba yauraga taraga tarukna Congress thado khurmatung sita Congress ki mikhal thengna babauk sita taraga ni thoi le ramani taraga ni thoi sigi manungda loina karak pangam da ba tare 50% phawba karak pangam da badagi husik manga da reduce tore right now Congress is decimated or reduced to only 5 double digit phawbalan mangamdre BJP के हाना कुन का माथोई नहीं तरागा माथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल 2017 ना सुबह की कुन का माथोई काबनी अदबु ngасidi कुंट्रा यौरे अनि खतक दसु अनि लेमहोरी बासी दसु कारक पे याबी अथोप लेरी मासी कारक पे तारगदी कुंट्रा माथोई ना तरगा कुंट्रा निथोई फंगगा क्लियर मैंडेट फंगदना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदना लेंगाक सेमजबे याबा without any other support kanamata ki support yaudana MPP ki mateng yaudana NPF ki mateng yaudana BJP JDU ki mateng yaudana KPA ki mateng yaudana independent mirep sing ki mateng yaudana independent karakpa sing ki mateng yaudana adum lenga semjabi yabagi number tu leidu ni but magi number tu kuntra ni thoi sujaba targa su kuntra matu sujaba targa su post poll alliance kumba koi puna samina bagi hedi NDA ki wakhalon gumba lakadra haibu ma tongan ma oikhraga BJP khakta ki oiba absolute majority oiba lenga am oinam ge damakta hojek lemoriba kendra ani lamsang assembly constituency mapam masida EVM masing thiba punglo loiba phawbada sorok haibam rajen na chama gumpumapan henduna magi khwaidi ke nangna ba lamba NPP gi sumauti dagi chama gumpumapan helaga leri loina da lamlai assembly constituency ki oinasu khongman tambam ibom cha BJP ki candidate asina JDU ki candidate khetrumyum birendagi चामगा मरिफु तरामाथोय हाबदी 191 हेलगा माइ पाई ngasi mai pa khiba miyo singi mingse habetang thamjarke uripok assembly BJP ke hana thamjarke tare uripok assembly constituency da khwarakpam raghumani BJP wangjing tentha assembly constituency da paunam brojen BJP sagolban mikhal konda rajkumar imo BJP langthabal mikhal konda karam sham BJP hengleb assembly constituency da Lezamang Haukip BJP Chandel Assembly Constituency da SS Olesh BJP Technopal Assembly Constituency da Letpau Haukip BJP Kumbi Assembly Constituency da Sanasam Premchandra BJP Thanga Assembly Constituency da Tongbram Robindro BJP Nambol Assembly Constituency da Thaunaujam Basanta Kumar BJP Bishnupur Assembly Constituency da Govindas Konthaujam BJP Saikor Assembly Constituency Paulian Lan Hauki BJP Thanlon Mikhal Konda Vungjagin Walte Sengmai Mikhal Konda Hekham Dingo BJP ni Konthaujam Assembly Constituency da Dr. Sapam Ranjan BJP Hairog Mikhal Konda Dr. TH Radhesham BJP Hianglam Mikhal Konda Dr. Yumnam Radhesham BJP Paso Assembly Constituency da Sapam Konsequesher alias Keba BJP Nungba Mikhal Konda Dinganglung Gangmai Miyamna Asambida Dipu Gangmai Hana Khangnariba BJP Andhra Assembly Constituency da Thongnajam Syam Kumar BJP Kairao Mikhal Konda Laurembam Rameshwar Mitai BJP Mayampal Mikhal Konda Kongkham Robindro BJP Singjambai Mikhal Konda Yumnam Khemchan BJP Wabagai Mikhal Konda Dr. Usham Deben BJP Hangang Mikhal Konda Nongtongam Biren BJP Yaskol Mikhal Konda TS Setabrata BJP Khurai Mikhal Konda L Susindro BJP Kangpokpi Mikhal Konda Nemcha Kipken BJP Nauria Pakhang Lakpa Mikhal Konda Sagol Sem KB BJP Hairiba Miyoi Singasi Mai Pakre Aduga clear med Kuntra Subada Thongju Assembly Constituency ki Thongam Bishwajit Hairiba Kuntra Asi BJP dagi Mai Pakre Kuntra Asi ki manungda BJP ki nupi candidate ohum thadak pani ohum mak loinak mai pai Kangpokpi Assembly Constituency dagi former Minister Nemcha Kipgen ahan boina Mikhal da Chongthork libi Nauria Pakhang Laba AC gi Sagol Sem KB aduga Chandel Assembly Constituency dagi ahan boina Mikhal thing mai palak libi SS Olish ai riba candidate ohum asina BJP gi nupi candidate singni mai palak pada aduga hujik lemhori ba BJP na mai palak pa yabak constituency ani haiba taragadi lamsang amadi
lamlai ni makoi na lit tawri adubu masing si yam chauna lit tawbana tabana maram oiraga postal ballot hapak matamda NPP natraga JDU na mai pakidra habagi nungrang ba amadi adumak leri lona makha tarakpada Karong Assembly Constituency the Independent Mirep ni mai pa isi J Kumosha aduga Kesamtong Assembly Constituency the sapam nisikan Independent Mirep Saitu Mikal Konda Hakolet Kipgen Maksu Independent Mirep ni makoi uhum masena Independent Mirep tamai palak pani Oinam Assembly Constituency masen NPP ke muk lakcharage Oinam Assembly Constituency Oinam Mikal Konda ireng bam nanili mahakna BJP ki candidate bo maithi beram donam Oinam gi mihut oire aduga Moirang Assembly Constituency Mikal Konda Thongam Shanti NPP Wangoi Assembly Constituency da Khuraizam Loken NPP Ketrigao Assembly Constituency da Sheikh Nurul Hasan NPP Tamelong Assembly Constituency da Jang Hemlung Panmai NPP aduga Tadubi Assembly Constituency da su NKC NPP ni makhataba lemhoriba constituency singta kana mai pak bagi habagi mingdu lakhok charke du maraksida Impact News ke reporter Jotindro Kunakpum Jotindro Lamsang Assembly Constituency ki update pibinu ke damukta DC Impal West lere Jotin Lamsang Assembly Constituency ki ngasagi postal ballot happy grabra postal ballot hap matung sida kana mai pak pagi wafam lere bagi update to view Jotin si am kana calculation nama tawri adu ngasai round 7 phawba thiba loi matam da BJP na lising tara America chamanga marfu manga phangkiba aduga NPP ki sumati na lising tara America chamri tara truk phangkiba BJP na chamag humpumapan helaga laigibani aduba postal ballot hapa matung da NPP na mai pai bra natraga BJP na mai pai bra habagi update tu ne ko na Jotin dagi pamjari se Jotin Oh, lamsangi oina hojik BJP ki sitting MLA Rajen na vote masing chamri hendu na mai pakre masi final result ni. Okay. Among the 6 round BJP ki masing amaga mu hengal ga sumati ni helam labasu 7 amadi 8 round da akogi sitting MLA Rajen na masing hengal tuna vote masing hengal tuna akogi apun ba vote masing asi postal ballot yaw da bida BJP na fangi basi 14,847 14,847 aduga NPP gi merep sumati na fangi basina 14,628 adu AC ko ina ballot paper si BJP gi fangi ballot postal ballot si 338 ni adu NPP na fangi ba ballot postal ballot sina 157 ni postal ballot singa si tinsil matung da hojik oriba final result si BJP gi sitting MLA Rajen na fangi ba vote masing asi 15,185 aduga NPP gi mirep akoi gi sumati na fangi ba vote masing asina 14,785 AC gi oina BJP na vote masing chamri henduna mai pakre Okay vote masing chamri henduna Lamsang Assembly Constituency da Sorak Habam Rajen amuk na mai pakre Loinana, this is a breaking news. BJP na clear mandate phangre. Magic number 31 with Lamsang Assembly Constituency BJP ki kunthraga matoi sukre clear mandate absolute majority BJP na phangki bagi pauni maramudna BJP khakta ki oipa lengak sem bagi khudong chaba lere aduna BJP ki hojik phangki pa vote masing kunthra matoi sure lemhori se only Lamlai Assembly Constituency ngaure Lamlai Assembly Constituency dasu vote masing se yamne henadabna maram oiraga postal ballot hapak matamda maduda khangduni BJP or JDU therefore Lamlai Assembly Constituency da chanaba sokoi honasi hujik lagleba visual si Lamlai Assembly Constituency ki okay Lamlai Assembly Constituency ki laaya masidasu BJP na mai pak male kariguma BJP na mai pak targadi clear mandate phangbatu ki mathakta haibadi 31 magic number phangbagi mathakta amaga hapchalaga kunthra ni thoi sudurinni out of 60 BJP gi khongman tabam ibomcha mai pak pagi certificate lo nabge damakta DC Imphal East Porompat lere it means BJP na 32 phangduna clear mandate tamai pak le habsini ngasigi khwaidagi chawba pau today's biggest news BJP secured 32
32 फंगदुना क्लियर मैंडेट फंगरे बीजेपी ने कुंथ्रा का निथोई माई पाखरे लोइना ना क्लियर मैंडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगे पको लोइना ना कनाम तक की सपोर्ट याउद्रा लेंगा सेमजब या बगी ओइ थोक पादु लेरे होजिक सर्टिफिकेट लोबगी विजुअल उग्रे विजुअल सिगी मतुंगदा होजिक महाक मपान थोक मतमदा मीडिया की इंटरेक्शन तोरबो याय अदुबो अखोगी इंपैक्ट न्यूज़ के रिपोर्टर आर से मंगांग चाना त्रगा गेट लेरमगनी मकोइनी के मरक्ते के रनिंग कमेंट्री अमा पिबेरक तारगदी अमुक हेना उरिबा विजुअल सी मियाम नुआइगनी हैन खंजे आर से मंगांग चा रास्ताबी को ताजर हाइबियो रास्तारी तारे हौजिक से इम्फाल ईस्ट डीसी दा लमना केंद्र की बीजेपी कैंडिडेट ओइरेबा इबोमचा सर्टिफिकेट लौनबगी दमक्ता कनो तौरे मफम सिदा साइनगाइदना इरे हौजिक मियाम उबिरे फिल्म से नाकना सर्टिफिकेट लौबगी दमक्ता लाइरिबा फिल्म नदने हौजिक से सर्टिफिकेट लौबा लोइरा मतुंग द थलागा मारसी प्रेस में हम ब्रीफिंग हो फिर बदौरे मपोंगना लमना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देगिसु बीजेपी की कैंडिडेट असी माइ पातुना पार्टी सर्टिफिकेट लौनबगी दमक्ता जाने हौजिक नाइबसे ओके सर्टिफिकेट लौनोगे दमक्ता सेम सालग लेरे बीजेपी ना कुंथ्रा का नितोय माइ पाकपगी पाउनी लाइसी हौजिक से साइन तौनरगा लौनबगी दमक्ता गाइदुन लेरे अदो सर्टिफिकेट लौबगी फिल्म मसिन लिंक तमने से मपोंगना लंबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा यामना कदा इन दनो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा यामना कदा इन दनो सकबसी लबा कैथरी बिरेन दगी सिटिंग एमएलए होदनो लबा कैथरी बिरेन के लोइना महाका यामना नकना बोट से खेनदना बीजेपी की कैंडिडेट पंबा तमम गोमजान माइ पाखिबनी मसिदैदा लमना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा पुन्ना थेनखिबा मिरेप सिंह असी पुन्ना मिरेप मंगानी मपोंगैना जेडीयू बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिरेप कंगलाइपान आरपीआई अथवा लेगी मिहुत अम याउना पुन्ना मंगाना थेनखिबनी मसिग लोइना होजे असी थोंजु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिनिस्टर हानादगिसु मिनिस्टर वर्क्स मिनिस्टर ओइदना लाखबा विश्वजित आसे यस मिखल पुंगलोय लोरे हैना लोबी यारे सिट हुमफुम की रिजल्ट होइना लेरे इंपैक्ट न्यूज़ की मणिपुर इलेक्शन सेंटर दा मणिपुर की इलेक्शन सेंटर ओरिबा इंपैक्ट न्यूज़ ता असेंबली सेगमेंट हुमफुमा की मिखल कौन हुमफुमा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुमा की रिजल्ट लेरे बीजेपी ना कुंथ्रानी तो फंगुना क्लियर मैंडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगे विदाउट एनी सपोर्ट कनामत की पॉलिटिकल पार्टी मत की सपोर्ट याउदना लेंगा चमजब याबगी ओतक लेरे लेंगा सेमजरगनी इंडिपेंडेंट दा अहुम माइ पाए एनपीपी के तरेट माइ पाखरे याम चाउबा माइ पाकमनी एनपीपी की ओइनसु केपी की अनि माइ पाई जेडीयू की तरुक माइ पाखरे एनपीएफ की मंगा माइ पाई अदुगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंगा पाइखरे मंगा माइ पाखरे थोंगाम बिश्वजित मिनिस्टर थोंगाम बिश्वजित होजे सर्टिफिकेट कलेक्ट होनब की दमकता डीसी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट पोरमपाट कॉम्प्लेक्स दा होजे योक्सलकले हाना लौरु मतुंग दा थोलागा मीडिया के इंटरेक्शन तोरब याय नत्रगा हाना ना तोरमगसु सखिब याय अदुबो डीसी इम्फाल ईस्ट कॉम्प्लेक्स दा पोरमपाट लैबा इम्फाल ईस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स दा मिनिस्टर थोंगाम विश्वजित थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अमुक हना माइ पाकलबा बीजेपी की मिरेप थोंगाम विश्वजित होजिक पोरमपात लेब इम्फाल ईस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स ता सर्टिफिकेट कलेक्ट तोनो की दमकता यौरखरे ngहा की ममांग दलमला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की माइ पालबा खोंबान ताबम इबोमचा बीजेपी की कैंडिडेट मार्क्सु सर्टिफिकेट कलेक्ट तौग्रे मरमदुना हाइरिबा लास्ट एंट्रांसिंग है बतारे लास्ट विनर सिंह असी हापसल मतुंगदा बीजेपी की नंबर से 32 यौग्रे दैट इज मोर देन मैजिक नंबर से कुंथ्रा माथो फंगदी लेंगा सेम दुनी कुंथ्रा निथुई फंगे क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी
BJP na phangba ngamkhre BJP gi thambal loisangda yam kana hojik harau tayam phongtokpagi process loidri mayam mathang hairiba thambal sanglen sida laga mayam se harau tayam phongdokini adu hojik unadi kwaidagi aroiba visual oibi ai akoi Imphal East DC complex tagi lakpasi thongam Bishwajit ki vote haidokpa loir matungda mai pakpagi certificate collect tonogudam talonogudam ta DC complex Imphal East Forum Parta yorakre yes maramatona BJP na assembly constituency kontra gani thu de mai pakre Congress na mga da NPF na mga da NPP na tareta JDU na tarukta KPN na anida independent ahumda mai paktuna masigi assembly segment humpu makta mai pakpugi result si impact news ki Manipur's election center dalajare BJP kontra ni thoi mai pakre clear absolute majority clear mandate phangre and opposition party ona leramba Congress opposition party am oibagi size phabu yobang amdre manga da haidakre NPF ana mari karam badagi ama hengalaga manga mai pak pangamkhre JDU ama phawba leram dabadagi taruk yaughre KPSU sungle leram dabadagi ani leibang amkhre NPP mari leram badagi ahum amaga hapchalaga taret mai pai adubo hana mai parkani an khalamba achaw chawba candidate sing veteran politician mayam ma lehore uri pokta ex DGP ex deputy chief minister YJ Kumar lehore ex minister Jayanta Kumar Kaisham Thong assembly constituency da lehore adu anova humama anova music karak mana maram oraga NPP da masing si taret surya batare NPP gi as many as 7 aduna hojek BJP matung da kwaidagi yamna sit masing kanbang makabang amba party si NPP na oiri NPP gi taret adugi heng matang da JDU na oiri JDU na taruk madugi matung da NPF amadi Congress na mga phangduna mathang da leiri aduga independent gi ahum KPA gi ani masini ngasi gi election gi result BJP na kontra ni thoi phangduna clear mandate phangbangam khre kanamatagi support yauduna lengak semba yargani aduga ani subada NPP na National People's Party na taret phangduna ani subada lere JDU na taruk phangduna ahum subada lere NPF Naga People's Front amadi Indian National Congress na mga phangduna mari subada lere aduga independent na mga subada KP na taruk subada smai tok nga sige result se masini assembly segment humpuda BJP na kontra ni thoi da mai pakre BJP kontra ga ni thoi aduga hujik makata na Imphal East DC complex da leiriba Tongam Bishwajit hek tolokpaga media ge interaction soidna torkani madugi live fit launabge damakta koi sem saduna leirabani aduna hek tolokpaga wari sabagi tanjadu logdeni aduga hojik lengak semba yabagi number kontra gani thoisi BJP da leijarabani na without anybody's support kanamtagi mateng yaudana mamang da coalition government sembadagi BJP ke lengak sena toning ba BJP no sing lengak sena toning ma thabak thorom mayam ma tawbangam dana leikre haibagi wafam si that was the narrative aduba hojikti BJP khakta ke lengak semba ngammagadabani na BJP na Manipur miyam gi chako tharangi thabak mayam si kanamtagi ayat apan yaudana ningthena tawbang amakani haibagi thajabaduni miyam na hojik thamba yari basi lorana BJP na su phongdoga lakpa aiko khakta ge lengak lakpa taragadi haibadi chief minister nang thomo birena phongdoga lai si BJP khakta gi lengak laiba taragadi aikoina miyam na pami ba mayam se loina mak mapung phana pangthokpa ngamgadabani maruina BJP gi election manifesto daga yaukhiba mayam du 2017 da yaukhiba mayam du mapung phana pangthokpa ngamgidaba du coalition partner mayam sing asi lakna bo hona batang ngamgidabani haibagi wapum duni adu bo handakki election manifesto asidi soidram pangthokpa ngamgani haibagi thajabadu thamba yare karigino haiba matamda mamangda legeba narrative to gi ona tenabada BJP khakta na lenga samjaba yabagi absolute majority ki number one more than magic number dagi ama helaga kontra nei to phangbangam khre magic number is 31 bu phangbadi lenga samba yare adu 31 du daga amu hendoga kontra ga nei thoi ni hojik phangisi therefore BJP has got absolute majority clear mandate from the public Manipur ki miyam dagi clear mandate lengak sem lagu dam ta pibire maramaduna BJP na lengak soidna sem lagani amadi BJP na claim tarukiba makoi gi election manifesto da yaw kiba mayam do thabak to loina on thok pangam gi dabadu
coalition partner mayam yaubadagi ayat papibadagi ngamkhidabani haikibani aduna haujikti coalition partner yaudana masa matundagi lengak semjaba ngamlagadabani na handaki election manifesto 2020 di yaukhiu mayam si thabakta onthokpa ngamnaba honor kan habagi thajabaduni honor taba targasu miyamna maduda question tawnugi damakta sem saduna su legadabani. Okay, now we have Thongam Bishwajit right from DC complex Imphal East Porampat. ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯎꯠꯆꯕꯒꯂꯣꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯒꯦ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯤꯗꯁ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯅꯤ ꯌꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯂꯤꯡ full screen ꯅꯨꯄꯤ within short time of the 5 years ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯌꯩꯈꯥꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡꯖꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯆꯦꯟꯖꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ एजुकेटेड यूथसिंग बिकॉज मरमदे यूथसी सिग्निफिकेंट रोल लवे सोसाइटी में चेंज तौना होनबदा अदुना यूथसिंग जे अखोना ngasi लेरिबा तिंजंग काइजिंगदन थंबा हाइबसे अखोगी इथौदांग अमनी हाइना खलकांदा अखोई हौहरे अखोई थबक्ति दुबो अखोइना क्लास 8 की 12 फाउ जे फ्री एजुकेशन कोचिंग सेंटर में हांगबिरे हरकांदा अखोइना कोचिंग की हुजिक ट्यूशन ट्विटर यावदना अखोना ngasi प्रखा थाबदा खोपदा अंगांगदिंदा डिस्करेज थोलिबसिंग जे थोक्तनबा मसी मतौबा अदुगा अखोगी लेरिबा थंजु केंद्रसदा लारबा मयाम अमने लाइक तमनिंग लारबा मयामना लाइक तम कदौदुनो कायने सुम हुजि फाउस तुम हाइनेबा लेबिसिंग मसी पुंगो कोहनबा हाइबदि सेंस तुम खंबिरमनी अदुना कोना 100% ngamdraga कोना as much as possible as long as we are there we have to fight corruption हाइबसिमा लेहले हरकांदा कोई sense of belongingness अदुगा political दंग सी नोता दा थादरिसि यामना कोई केंद्रजु थादे सी करिगिनो हाकांदा अखोदा थाजदबगी पोरम खम अखोद इथिल अमा लैरिबनि मसी नोता हाइबसिदा अखोदा क्यूदा लाइन सांगना लेपगा तबुसिसु अखोना असेंगबु राइटुसु अखो मयामना नोता दा थारिजिंगजे सिसु अखो थादा हनिंगदे असेंगबु मैंडेट पिजा हाइनिंगी अदुगा सही मंगा दा लाकपनि अदुगा लोना मसी थादर इ मरम जिंगजो अखो वी ऑल पॉलिटिकल कनोसो तो पॉलिटिशियंस नीड टू कंसीडर कई तमद थादरीनो अदुना मखोद पामक्तब करिगी मरमगिनो जे अखोई मरक्त गेप अमा लेरिसे लेतना अखोना थमकाना पुना अफब अखोना प्लेटफॉर्म पुरकाना नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन दा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन दा नेशनल सिक्योरिटी दा अखोना मोइना लाइक फजना तमे हरकदि याहोले हरकांदा अखोई थुजु केंद्र मॉडल अमा ओइना होनबो मतमदा स्टेट की लेवल दा लाइ हरकांदा स्टेट सिना अखोई भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अखोई मंगदरिबा आत्मनिर्भर भारत हाबिसि आत्मनिर्भर मणिपुर मा ओइद्रिङैदि ओइबा यादबनिना मदुगी मनुंगदा अमुकसु आत्मनिर्भर थोंजु अमा ओइबा यादबनिना मदु सेंकटलगा स्टेट कंट्रीब्यूशन पीबा स्टेट सि फले हरकांदा अमुक नेशन दा कंट्रीब्यूशन पीबा जे अखोगी इथौनी अखोई भारतीय जनता पार्टी की करकता अमा ओइना अखोई मोदी जी की अखोई सिफाई गाक्तनी अखोई कनामतगी अखोई करियमत करकता खक्तनी अखोई ngasi कारी सिजु मयामना पीरकांदा चमना बराइने अजि वोट अमा गतादै प्रजा मयाम सु लोइमक थादबा याई तबुदबो अखोइदा पीरब मैंडेट सि मपुंग फाना फजना सिनरकांदा लाकदब एजुकेशन सेक्टर दा अखो मपुंग फाना फागलनबा अदुगा अखोगी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सि यारिङै कोहनबा अदुगा हाउस होल्ड इकोनॉमी ngasi युम खुदिमक्ता पैसा थोक्तबगी अवाब थेंगनरिसिंगजे लेहनब होनबदा यूथ सिंजिंग करिसिंगजे अखोइना प्रायोरिटी पीरकांदा मखोइसदा करी स्किलिंग इंडिया टू बिल्ड इंडिया एंड स्किलिंग मणिपुर टू बिल्ड मणिपुर एंड स्किलिंग थोंजू टू बिल थोंजू न सिगी कनोसिदा आई जंक्शन गेना अदम खलगा थबकसु हौरे हौजि कंटिन्यूएशन जे लाकदोइसे अदो ऑलरेडी अखोइ लाइरमनिना थोंजू केंद्र की प्रजा मयामसु खंबी अदुगा ngasi खंमिनदबा
कोई नोता थादरीबा नत्रगा तोान तोान वाखलोंद लेरिसिंगसे कोई अमतनी कोई कनामती यंगनब नते इलेक्शन इज जस्ट लाइक ए वॉर नि इलेक्शन मनगो थेंगनेगी बखोनगी पुनम काउनगदबनी अदुगा फर्दर मखा ताना अखोगी लेरिबा पुनमक्सिंगदा नॉट ओनली अखोई केंद्र खक्तगी नते अखोई पुनमक्की केंद्र खुदिमक्ता शांति लेना ngasiदगी मखा ताना थबक फजना पांगथोपा अदुगा सरकार की मियांगी ओइबा सरकार हाइबसी बीजेपी सरकार अहांबा लेकरे कोन पीस पुरखरे डेवलपमेंट म्याम पुरपंग ngame si makha tana ko the mandate pire absolute majority ko phangane ha badu ko BJP na pulaw law ke banate madu ko na lari central leaders ki guidance central leaders ki lari bai ko da ko advice adu lo ni ba tuan ba makhal ki makhoina tawam thopa si tawdabani ha ba adu central leaders ki akoi lari ba bhar ke prime minister Narendra Modi ji Amit Shah ji Nada ji and all other tall leaders in sina akoi da lari ba makho ki concern the Manipur si kari the concern or high was importance bibi raga ko India no sin se japatragadi akoi India as mopung phabia ro having wakalon the paikal pirapasina maram raga ko ngasi di BJP na thajabi ko lona ko mandate pirapaje si documentic hena koi le Bharat ke Prime Minister Narendra Modi ji the thagat phonglok sei Amit Shah ji the thagat phonglok sei Nada ji the phangdo phong sei ate ko election ki incharge every babu pendra ji aduga sambit patra ji da ko yam thagat ngai honi mogi whole hearted effort mayam ko Manipur tum da chadan lebi har kan da phong ko dum ta lebi se stege han pen balai aduna ko in tawni fu mak se mo ko lebi na ko shoina maki moina solidly ko behind the lebi na ko opung phana pakapong ngone ha se ge se thaja tamo maratana tamo bawang da thabik ba BJP do thabik solo majority phangni ha do ngasi di phangge si kuthra kani thoi ba ko di phangge BJP ki tongan ba government of the choice leiba ngam ga ni machi leiba ki bathak ta atopa अखोई की बीजेपी ने अदम कैन तक दोरी बरा तो पका दी फंगमिना तो पका कैसुमता कैन तक दोरी की अलायंस सेम की पॉलिटिकल अलायंस सेम की से आइना कमेंट पीबदा अखोई की आइगे अथॉरिटी नते अदमरम दी अखोई की लेरी अलायंस कना कना ओइगनी करी तबने हागदे अखोई मथक्ता मयाम ले पार्टी की प्रेसिडेंट लेरी न पार्टी की प्रेसिडेंट द कोई इलगा ससबने अखोई मसई द कोई डिसिप्लिन काय बठबक तब यारोय अदुगो यामना वेल डिसिप्लिन लेबा अदुगो पृथ्वी द ख्वाइदगी अखोई की स्ट्रांगेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्टी ओइरबा पार्टी अमनी अदुना माथक्ता लेरिबा मोइना खनर काना सी तौ हाइबा अफबा लोइमा हारकनी मणिपुर की दंगत फनवा खनबनिना मणिपुर की पीपल की दंगत अदुगा अखोइना खंजबदी करिनो हाइबंद अखोगी भारतीय जनता पार्टी इंक्लूसिवनेस हाइबा अदुगा अखोगी पुनमक्सिंग सी पुनना चमिनगदबने हाइबे वखलोन अमदु लेबदुगी मतुंगिना अखोई सेंट्रल लीडर्स सिंगना लौरपा मतुंगिना अदुम चकनी ना अदुम थमजगे तमो अरोइबोइना मेजॉरिटी दी फंगे तमो दो मरोइना सेम की पोस्ट तमो केगुंबा अप्लाई केनोगुंबा क्लेम तोगिनगा लोगिबरा नत्रगना मसिगी से तमो खितंग अखोगी लेरिबो पोस्ट दा अखोगी क्लेम तव तोदबो सो मेनी क्वेश्चंस नेशनल मीडिया की थोंगदा अदगी अखोई स्टेट की देदा दम नोइजो हांगबो वारमने ने खले आई वाखलोंदा अदम एमदजो हांगमगनी अमदजो हांगमगनी अद हांगदना सुलाय अदम अदा आइना हानिंगे दा अखोई दि दम सेम हार कांदा अखोई हानासु अखोगी लेरिबा लीडर्स ने लो हाइबिगिबदो अदु दम फॉलो तौगने अखोई दि पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ कमिटी हाइदना प्राइम मिनिस्टर जी यावबा अदुगा अते मयाम लोइनमक यावबा लई मुखैना दम खलपद दम सकने अखोगी आइना अदु ओइनिंगे अदा ओइनिंगे हाइबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी अमनी आइना मंत्री ओइगेरा नत्रग एमएलए ओइगेरा करी ओइगेगे अमसी रेस्पॉन्सिबिलिटी गाक्तने अखोई सी अखोई कोइना मदु सी मिनिस्टर ना हेना अदु तवी अदा तवी अदि मंत्री ना अदु पी अदा पी हाइबा अखोई पार्टी द केंत लेती इवन करकता अमसे अदुने हेना अखोई पार्टी द रेस्पॉन्सिबिलिटी पाइबदि हेना चावी बिकॉज मरम दे अखोई ngasi पुनमक अखोने एमएलए ओरे से बिकॉज ऑफ द पार्टी द लेबर करकता से की इफर्ट ने पार्टी करकता लेते मतम द अखोई लेरोय पार्टी लेते मतम द अखोई लेरोय अखोई केंत नथि वी आर नथिंग अदुना पार्टी इज अखोई चावी अदुना पार्टी ने लेप पुनमक द अखोई दम चकनी से हाना कोई बीजेपी की फिदाम कल्लगा मणिपुर लाखिबन होइसे याम चाउना मेनेज फंगबिरे दुगा आईएनसी की कोई खौदना कोई अचौसो कोई खजरंबा मोय पार्टी प्रेसिडेंट दुगा हान डिप्यूटी सीएम मोय याव तुगी बसे मजा म टाउन सखि बसे सिदि कोई बीजेपी की केनो मन कई हाबिनिंग तसेंगना कोई कनोने अखोई लेरिबा कनोसे अइना हेक्टर बोल्ली हाइबा हाइदबगी वानतना अइना हाइनिंगबदी अखोइना दम मीटिंग दे करिदा अदम गांगखेबदबनी कांग्रेस हाइबसी येंबिरो अतो स्टेट तु ngasi लोइनमक एक्सेप्शनली पंजाब तु कांग्रेस लेत्रे आम आदमी पार्टी ने लाकोने अदु आम आदमी पार्टी से कदम लेबोक लेदुइनो हाइजे हाउ दे हाउ मोइजे क्याम सांगना अखोई कनो दे लेगेदुइनो जे अखोई अन कनो ने अनप्रेडिक्टेड ओइबो पोट अमनी अदना अखोई लेबो भारतीय जनता पार्टी जी येंबिरो यूपी दे रिटेन तौरोय जे अखोई जी फंगाकान तौरो इजिनी अदु अते लेरिबो उत्तराखंड दा दे गोवा दा करी दा इवन मणिपुर दा अखोई कने हाइजे मणिपुर से मैम पीने बिलो 20 याम का 23 24 हाइबने आउट ऑफ द कनो लाइसे
gata amo ina khudi Hamgi akhudi akoi mai palaba matungda certificate lawruba matungda press ta pikhiba briefing mayamna tabikhre clear mandate phangkhre lengak semakane habagi thajabadu chauna lere aduna pangthok ningba thabak mayam ma hojik pangthok ngamagani habagi wafum sing fondo khiba lere aroi boina amuktanga ningsing jaramge BJP na set kunthra gani thoi phangkhre humpugi manungda clear absolute majority ni phangisi aduga independent mirepta ahum ni phangisi NPP ki taret phange KPA ki ani phange JDU ki taruk amadi NPF amasung Indian National Congress na manga phangduna ngasi gi koi results election ki results asum lere BJP na clear mandate kunthra ni thoi phange aduna makhoi khatagi oba lenga semje bi abagi oithokpatu lere aduna hojek ngasi si Manipur khaktagi natana India ki tonga atop state mari amatu results se haidu ini Goa ki assembly election UP की उत्तराखंड की पंजाब की असेंबली इलेक्शन की सु रिजल्ट से चाउना हाइदोई मरमतुना हाइरिबा मणिपुर बीजेपी ने मैंडेट फंगे यूपी दा उत्तराखंड दा पंजाब दा अमदि गोवा दा करम पोजिशन दा लेरी मखोई दा क्लियर मैंडेट फंग्रबरा होजिक सु मसिंग ठीक दा वालिब्रा हाइबगी अपडेट खरा लौनबगी दमकता न्यूज रूम दा मुक चचगे न्यूज रूम इंपैक्ट न्यूज की न्यूज रूम रेडी लेब्रबरा नेशनल की रिपोर्ट ओइना मरोइना यूपी उत्तराखंड पंजाब अमदी गोवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मिखल सिंह की रिजल्ट करम फिबम द लेरी कनाना मैंडेट फंगे अदुगा करम्बा मरोइना यूपी की यामना चावबनिना होजिक फावदा बोर मसिंग थीबसी वालिब्रा करम फिबम द लेरी आई न्यूज रूम द लाचके न्यूज रूम जोश्री उषम न्यूज रूम द कोई रेडी वर्ग लेबिरब्रा करम फिबम द लेरी जोश्री उषम पंजाब उत्तराखंड यूपी गोवा हाइरिबा स्टेट मरी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की रिजल्ट करम फिल्म लेबगे कनाना क्लियर मैंडेट फंगबा कनाना फ्रैक्चर्ड मैंडेट है हंग असेंबली की फिल्म कनाम लेंगा सेंब याबगी फिल्म लेतबा कोलिशन गवर्नमेंट इंस्टॉल तौद्रगदी यारोदबगी फिल्म लेब उबगे गोवा की करम फिल्म लेबा पंजाब तदी आम आदमी पार्टी ने याम चावना लीड तौबगी इवन एग्जिट पोल फाव मयाम थेंखरे यूपी दा स्टिल ngasai ko angan basarok to umatam da BJP na dumak let torga chakhibani Uttarakhand da so adugi mami happy takibagi wafum lei marmaduna hairiba Uttarakhand Punjab Uttar Pradesh amadi Goa Assembly constituency ki election ke result se Manipur ki election ke result se ka hairap mana bhim da leibra karam bhim da leiri newsroom okay newsroom se connect hoba ketang wali aduna connect tawringai timing se ngasai rundown pi da ketang wala hoba माफम सिंह हाइजगे है माई पाकपसे सिंहार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा माई पाकले इसी चिल्लुन थंगनी कुकी पीपल्स अलायंस की कैंडिडेट नी अदुगा अतोपा कुकी पीपल्स अलायंस की कैंडिडेट ना साइकुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दगी किमनियो हाउकिब हांगसिंग हारिबा कैंडिडेट असनी महागना केपीए की अनिसुबा कैंडिडेट ओइना माई पाकपनी अदुगा जेडीयू की तरुक माई पाइबासी चुरचानपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा एलएम खौते JDU की LM खौते सी मैम खांगबिरिदुनी मासी DGP ओइना रिटायर तौखिबनी मणिपुर की DGP ओइना रिटायर तौखर मतुंगदा महांगना चुरचानपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा माई पाला सिदा मिखल थेंगनरगा JDU दा माई पालाखिबनी जिरिबामदा मोहम्मद असबुद्दीन हानगी MLA नी महाग JDU दा माई पाले हाना इंडिपेंडेंट ओइना माई पालाखिबनी तिपाइमुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा मुरसंगलूर सिनाते महासु JDU की मिरेबनी माई पालकबनी लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अब्दुल नासिर JDU दगी माई पालाए अदुगा थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दगी खुमुकचम जॉयकिशन महाक्सु JDU दगी माई पालाए अदुगा अरोइबा JDU दगी माई पालक तरुक सुबा मियो एसेना वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दगी थांगजम अरुण कुमार नी मथंग एसेना NPF की as many as 5 members are elected कना कना नो है मतमदा ओक्रुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा कांग्रेस की अल्फ्रेड आर्थर बुमाई थी पिरम लिबा NPF की राम मुइवा NPF के माई पालक ले अदुगा चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा कसिम वशुम फुंगयार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा लेसियो कैसिंग NPF उखरुल की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अहुम ने है बतारे चिंगाई उखरुल अमदी फुंगयार अहुम मक्ता NPF ने कांग्रेस सुसंग बंगमदे BJP सुसंग बंगमदे अहुमक NPF ना लोइनमक माई पागलाए अदुगा माओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दा लोसी दिखो माई पाए Tambai Assembly Constituency da Awangmang Niumai, he is the state president of Naga People's Front. Mahaksu mapamasi da mai pa NPF ki mangani mai pa isi
Last but not the least, Indian National Congress kunipan dagi mangada hai thakraba adumlaba political party am ohraba Indian National Congress Wangkhem Assembly Constituency dagi mai palisi kaisam Mega Chandra Thobal Assembly Constituency dagi Okram Ibobi Khangabok Assembly Constituency dagi Surja Kumar Okram Sugnu Mikhal Kon habati Assembly Constituency dagi Kangujam Ranjit Singh. Last but not the least, Kundrakom Assembly Constituency dagi Thokchom Lokeshwar ni hai riba miyoi manga asina Congress dagi mai palgalaba candidate sing ni sumai tawdana BJP ki kontra ni thoi mamang da hijakre NPP ke taret hijakre amadi independent gi ohum hijakre. Okay, Imphal East District ki DC complex da RC mangangcha amadi gate lere koi candidate sing mai palaba matungda yes maru oina Khongban Tabam Ibom Cha Lamlai Assembly Constituency dagi BJP dagi mai palaba Khongban Tabam Ibom Cha gi live visual limiam ning biribasi. Okay. Roidam ni na haidana adum haiba aisu tare laksi suka ka ngamdaba adui marakta da lithoga karakpa ade aine inthuri sisu Manipur da paisa khwai paiba candidate singi number 3 ne haiba nupa du ne paisa su pai da bai ni inthurum ne adu da ne yam nungari aduga aidi aina tasena Manipur gi oina su khara tawjage na khali haibidi akoi gi aina khanjabada akoi se vote thengnarakpa party magi candidate oirakpa singse vote ki result lauthokpa nubitu bahawdaneba party among gi candidate hairisi vote lauthokna ka khrakanda di ma se representative of the constituency haine loina na siguma meeting sigi responsibility se not only constituency du natana Manipur punamaki responsibility se moida leirabane aduna madu khangna aise hoji kendram gi representative ware kendra gi representative oiraminina Manipur phanba phataba hiji responsibility su leiraba mini haina khanjarakanda ai leiba ki thabuk tawjage na khali aduga aigi constituency gi oina aina maru oina tawgena khanba thabuk se khoi economic development senthum gi phibam constituency gi phagana bo honaba kai noibu akhoi gi constituency se ai gi constituency se senthum gi phibam phatabana maru moidana ngasi bhawda chaukhatpa loidore hairoba matam si bhawda lamlai constituency dagi IAS IPS ko MPS ti am khang leire aduna taba doctor da orasu engineer da orasu leibak na masa khangnaba aduguma mioi ama bhaw leitre ko kendra ngasi bhaw mayam su thengna biramo masigi maru oiba maram se karigino haida koi gi sen thungi phim phattaba sini haina laujai aduna economic development se all right, that was Khongban Tabam Ibom Cha BJP ki elected member from Lamlai Assembly Constituency aroba oina muktang Manipur ki Assembly segment habade Mikhal Kon humpu lebe ki manungda BJP na kontra gani thoi phangduna absolute majority clear mandate miyam gi mandate makhoi na phange lengak semjabe yare lengak semjagi haiba targadi kontra ma thoi phangba kontra ma thoi is the magic number phangma mathok tabani magic number phange magic number dagi ama phawba helaga kontra ni thoi phangre maramatuna makhoi na lengak sem lagani NPP na taret phange JDU na taruk phange Congress amadi NPF na manga independent ahum KPA ani masininga sigi lakib result now India ke tongan ba state sing Uttarakhand Goa Punjab Uttar Pradesh hairiba state mari sigi assembly ki Mikhal akoi Manipur ka pulap ngasi thimina bani vote haidok mina bani maramaduna hairiba state mari sida BJP ki Congress ki natraga Aam Aadmi Party ki natraga any other political party singi phibam kara mong da lebege habse ai newsroom da chachage over to you Ushram Joystree. Thank you so much, Hoi Loigre. 2022 ki turn to Suba Manipur Legislative Assembly election. Loigre 2017 ki election da BJP na BJP ga like-minded NPP and then
other like-minded political party ga lengak sem ki bani coalition government sem ki bani adubo handak ki mikhala asidi BJP na yam chaw na mai paktuna 32 seats pangduna clear mandate pangduna magic number heladuna lengak sem ga dawri loina na ngasi magasi atopa India gi state mari gisu poll counting taw ki bani amuka na Hyderabad Goa Punjab Uttarakhand amasung Uttar Pradesh masigi manungda except for Punjab all other states Uttarakhand Uttar Pradesh Goa dagi Manipur asida BJP na luching duna sakre mai pakre only in Punjab Aam Aadmi Party na mai pakhi aduna ngasigi election asida BJP na Manipur da chawna mai pakhi loina na India gi maru oiba states mari da su and especially in Uttar Pradesh da assembly constituency mayam ama leiba adukumba state amoy bnina member of parliament yam yamba adukumba state amoy bnina BJP na mai pakla pasi hoigi Prime Minister Narendra Modi gi lenga amuk India da center da lakpa yabagi adumba achauba contribution ama oigi dawri ngasigi di back to news room, back to studio. Okay, Joyshri, I studio dagi is on the way. Okay. Ngasigi closing is sida loisandu ni ko. Okay. Thank you so much ngasigi. Akogi live broadcast Impact News ki live broadcasting ngasi ayu pung 3 tagi kogi Ketamin Premchana haudoga hojik phawba ko numidangi pung 8 ta phawba sida letter non stop live telecast ni kogi Impact TV ki koi cable channel da aregi Impact News ki YouTube channel da masi thazir min YouTube channel da diko Joyshri akoi gisi 1.5 million views hai batare hojik phawba sida cross laukre 1.5 million hai badi yes 1.5 million hai badi lakh tara manga na koi gi ngasi gi live broadcast yenge masi gi damakta live broadcast asibu YouTube ki khuthang da tonga mafam not only Manipur khatana tana India khatana tana malem gi tonga mafam da Manipur gi election gi result sibu yengnab gi damakta language asibu khangbi ba even khangdraga su Manipur gi election gi update se kamai tawri jano haidana Impact News ta Impact TV da thajaba ama thambiraga ngasi da akoi da su yam chawa clear mandate ama piba hai batare Impact News da su we received a clear mandate akoi da yam chawa trust ama miyam na pibi basigi damakta Impact News ki maikai dagi akoi pulap tagat minase thank you so much thank you so much loina na ngasi ki se koi Impact News ki cable TV channel sing na thado koi live thaja bakhak natana koi gi CEO Manipur hati ECI gi maikai dagi lakpa live update mayam sisu koi Impact News ki atopa channel ama hai batar gi Impact Mix ta madusu adumak live ne thajar ise loina na hojik leib koi newsroom ne studio dagi newsroom da lakchar me newsroom gi ngasai tongan ba district sing input birak liba koi gi Impact News ki pawming aktani loina na hojik koi gi newsroom sida di leitraba aduga tongan ba district sing gi headquarter da hai batare DC office sing sida paw long no gi da ngasai ayu angan ba dagi yum dagi tholaga chak phaw ban thina cha dagai report pire iba koi tongan ba reporter sing mayam hai batare mayam sig apun ba effort aduga koi behind the scene hai batare koi tungda koi camera pai bi riba koi somorjit oi bi ai PCR da lebi riba mayam oi bi ai koi fit pirakte matam jana pide sound utte visual bhajan utte habe koi mase nuaina da su mayam lebi ai but ultimately Manipur miyam ge damakta Impact News se koi haja khiba tang kun gani pan February ki tang kun pan March ki tang manga mikhal pang thokhiba numit atu ngase result ha to numit March ki tang tara se koi se Impact News na te we are Manipur's election center aro with amu khana thak chapro thank you so much good night Wallet amata hore March mapan yum sakasha numita Chingmairong dagina Pauna Bazar da leiba Allahabad Bank fawagi lambida aigi cream machugi wallet amata hore hairiba wallet asida aigi voter ID Aadhaar card PAN card SBI ATM High Court branch Allahabad ATM Education S Department ki service ID card amadi SBI credit card ama yauki kanagumbana hairiba wallet asi khunbal thoklabadi makhada picture number asida contact tawbiu awamal matik chana tawzagani Khanghanjariba AS Maurin Eni Walang Chingmairong Nepali Basti contact number 98627 46421
Sri Sri Gaurachandrai Nama Purvashramda Ekhoi Khwaibu Konbiramba Elam Priyo Kumar Singhana Magi Nuksizaraba Imung Manung Sagaina Tai Amadi Marup Mapang Khwai Punamapu Thadok Laga Haukiba Tang Mari Lamtagi Nini